Na tuchokana ati nende KIINGIRO kenyumo cha kithaka LEWA Wildlife Conservancy nikiwatanite na thirikari ya county itongeretwe ni ngavana Kawira Mwangaza na kurugure nende kwambiriria WAAKI bo kithima giki nene muno kirwe kithima kinende kirakerekethira kikirigairwa kana kirigirwo nende kuthira kikeguna NKURUKI 2025 na kinya kiatumira mungana iyo milioni 350 na igile ende muthiene kigwirigirwo nende kinyotetheria kiri mantu yegiorimi moirekeria na ukarekia thonikiina na utwachio. Kambuni ya kumenyera nyamu cia kithaka ya LEWA niambirite murandi jwa ndamu inene nterese subuiga na aria muthejo na arua bagwatanirite na ngavana wa MERU Kawira Mwangaza katikati gatongere bangi baruguritie kwambiria kwa murandi juu jura jugatumira kimanja kia milioni 50 na iri kiri phase so ire mwanga kurikia na karika thomba beregiri kugunekana Ruuji kuma ndamu na eu. Leo tuko na furaha kubwa sana kwa sababu tumengoja kwa muda mrefu. Mahali ambapo tuko kwa leo ni Soboiga Dam site ambao tuko na mpango wa kuanzia ujenzi wa bawa la maji ambalo litakuwa limeweka 150,000 cubic meters ya maji ambayo ni kama 15 million liters of maji ambayo kukinyesha tunaweza kuitega. Eneo hii imekuwa na shida kubwa ya maji, lakini tukishafanya hiyo bawa tutakuwa na maji ya kututosha wakati kumenyesha. Damu hii itakost phase ya kwanza 40 million Kenya shillings, alafu phase ya pili ambayo ni supply ya maji itakuwa karibu 12 million which is going to be phase 2. So kama GUKINYITHIA tuna furaha kwa sababu hii ndiye damu ya kwanza ambayo imekuja kusaidia area hii ambayo ni kame sana, na tuna nia ya kuwa na damu zingine katika area hii yetu ya GUKINYITHIA ili watu wasaidike. Area hii ni mbaya sana maana ni kame, wakati kama huu hakuna kitu kabisa, ng'ombe na hata wanyama na watu wameangamia, lakini hii dam itasaidia sana. My chairmanship to build this dam, and that was an idea 15 years in the making, and today is a very important day for us, a groundbreaking ceremony which shows we're nearly there, and hopefully by April next year it'll be finished depending on the weather and everything. Damu hii yetu iko NJAA, yegi sponsorship ni LEWA na tukuiba kana ntuba rujurira rukethwa ruryo no turuga tutethia aja no ntu aja ndaka chetu chithero chima chaido no ntuba kwithwa gutingu gicha kurita na kalentri thaiji tuko experience ndeithia chetu gukua na gukethwa utethio bonge bakona nonto jirikwa bategete nonto teroje. Ngavana wa MERU jawe Kawira Mwangaza oro kuri mugeni wa gitio mamburene jau na aririte kiatho kiria aretete MCs na ajumbe ba MERU ntuko ya Ruuji nikenda kwariria na gusura thina ire gukujirwa ntaira akiwa mwankira na ndi baingi bao ni baugite ati batikinyia baratinda kugeito kwenda kuona Kawira ndabathithirie kiatho Ruuji baandikira baruga bauga bateja bembisi na batwire kuga bandu mapambano tutikuona ngavana bila tukwenda ngavana twaraniria nkuthithia kiatho indi burege kwija ibongana bo ng'ang'i atwira karitu ibaoju ongo toratonga king'ang'i bao baleo bakwa iba bakowata gachibe bambere ward administrators, sub-county administrators toburi turandagurite na pirawira ndiragurite baba keja kuria karokere ibakaribisi sana. Kiri mbanjeti ya mwaka juju ngavana Kawira Mwangaza na ugite ati mbanjeti irera atigine wathani buthiru ni ekaritithwa ngugi mwanka Juni mwaka twetete mbanjeti nio ibankabirite u kenda banyonga pampangaratania ino tunande ndikweja no monkere king'ang'i miaraini na mantu jakwa spietanie nande bamiaterete uriku nande mbanjeti ene obeterete banyongero ndiraugire arete bubome no ntwire king'ang'i etete monka Juni eu turi ambiria gwitane ongoge kuma na arua. Reporter wa TV kuma Soboiga gicigona kia Buuri mbita mawira Wirigiiro.